Okay, what's up my nigga? Okay, nkuko bisanzwe ni Daylo. Ibintu ni fresh nizere ko ibintu ari amahoro nizere ko icyumweru kimeze bo. Okay, tuwe dale bo. Ibintu ni fresh. Ibintu ni umunezero kabisa. Nizere ko abasenga bagiye gusenga. N'abasengera mu tubari nabo amasaha yabo nari bugere ariko okay, ni fresh. Kigali muri kuhabona mani. Kigali hahi akaskenge hahi. Mwe nababwiraga ngo yisama izaba ari ibintu bya danger mukagera ngo ndimo ndababeshya. Atwiko muri kubyibonera tu. Buri nta kintu njye vuga ngo buri ngende nka Yezu mani. Ndi nka Yezu. Kwa kundi Yezu yababwiye ngo azabatungura. Nanjye narababwiye ne ihere ijisho mwirebera kabisa. Ntabwo muri kubona ibyo Kagarera na Titi Brown bari gukorera mu Rwanda mani. Mana y'Kigali mu Rwanda. Ngo Imana itahe Rwanda. Barabavugaga bakabihakana yatangiye kuhataha. Ese Aston Hall waruzi neza ko nka Kagarara twiboneraga ku ma video bisanzwe biraho. Inde muntu waruzi ko ya joininga na Kagarara man. Aston Hall. Inde warubizi. Ntabwo byari ibintu byari byitezwe kuba wavuga ngo wenda ngo future kwa kono banga ngo future ngo nzabuye ngo man. Ariko ubu ngubu urasikororinga Aston Hall man. Nakari ibintu by'ibidani pro. Singa titi we Titi Brown we ntabwo yawe umuntu twaba tumuzi mu madanse. Dance ari umudanseri uri international. Ariko right now ni wa muntu yakuze ulale bro. Mu minsi 10 bro. Mu minsi 10 yagize 1 million views. My guy, this is a summer vibe. Ni summer nababwiraga bro. Nababwira ko iyi summer agiye kuba ibintu bya danger nanjye ntazi ngo ni ibiki. Ariko right now muri kubyibonera n'amaso yanyu. Naragiye mbibabwira si Daylo ni ibiti ari mavuga man. Nyiwe kari kuvuga. How this moment it's amazing. It's amazing. Ntabwo this moment ibintu biri kubi Kigali. Ni insazi ariko this are good. These are one. Twaba buri muntu wese akaba expectinga iwabo ahavuka. Ukahagaragaza. Why not buri muntu wese avuga ngo kubera ko ukagaragaza urinde ubahe mu rugo ni gute. Kagarara ntibyamukoreye se. Ntabwo byagukorera man. Ntabwo byagukorera.